I veliki pozdrav ljudi, pre početka videa nastavljamo sa Kovnovim ubicama viđenje kameri i odmah na početku jedan video koji sam radio u ranim sezonama. Tako da pre početka bacite like i subscribe i zapratite me na Instagramu Maraš X-official još, a mi se bacimo na video. U ovom videu smo gledali par puta kada je se Kovan pojavio i krenuo da preskoči taravu pa su ljudi brzo uleteli u kuću. Ovaj smo također videli u jednoj sezoni kada je krenuo da vija auto Kovan ubica. To je pod brojem 1. Znači, Kovan ubica se pojavio u gradu sa balonima kako bi preplašio narod i ljudi su ga usnimili i bukvalno je bio tamo. Ovo nije taj video, mislim, ovo je neki drugi video, ovo nisam gledao, ovo nisam vidio do sad. Bukvalno Kovan je bio pored velikog billboarda i mahao je ljudima, te su ga ljudi uspeli usnimiti. Znači, pišite mi šta biste vi uradili da vidite ovako noću Kovna ubicu i bukvalno ja bi se uplašio iskreno. Nije sve jedno vidjeti ovako Kovna da stoji pored nekog billboarda ili neke zgrade, nekog znaka, neke šume, bla bla bla. E pa idemo na sljedeći video. U ovom videu se ljudi voze i tu će Kovan sigurno izletati, vidjet ćete, tako bude svaka priča da Kovan izleti. To je logično, Kovan će izletati i tati idu ih uplaši, tako bude uvek, to je logika. To je logika Kovnova ubica, Kovnova ubice to rade. Fuck you, ja ga ne bi snimao, ja bi bežao što dalje. Kao što vidite, oni su uhvatili Kovna na kameri. I ovdje ćemo stati ljudi, pošto radim u delovima, ovdje ćemo stati. To je to što se tiče ovog videa, ako vam se video bacite like, subscribe i zapratite me na Instagramu Maraš X, a mi se vidimo u narednom videu, pos.